para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng Kabuasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Early in the morning. Early in the morning. Limaran minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan ipaparong tartila sa programan Early in the Morning. Agaw na Miyerkules. Kantabay tayo ada technical side si Engineer Nixon Dakal tan
si Jael Ransa Kayabyaba. Ayos ang tila ba't magano may monitor tayo da live streaming. Tapiano na basa tayo. Iraratay reactions, opinion. Na saray viewers tayo as well as aray dumarengal tayo. Karuman, tagay Sudanom tagay Sudanom the downtown area, kaloob mo labatla the A.B. Fernandez, diri sulatan niya angga the City Plaza, angga arap na simbaan, West Central Elementary School, perennial problem itan at ating gagimira. Kasalanan ng BSL. Kasalanan ng BSL. Kasi sa dagupan, below sea level. BSL. Below sea level. Mas atagtagay ni may danom na ilog. Yaon loob at karsada. Pero despite satan at ating gagimira, wala mo't iraramay talagan na kinmat ma-diskarte. Kwantila, man-discarded da panagbilay. Aramay managkariton. Taangga pumutlante so si Mabin sira magsaysay ang gapoy halos non-harvest magsaysay fish market area ay deliver dat tanad magsaysay fish market area harvestin dat saray fish pan o dino fish pen awiton datan ang gapumat so limaot talapod satay bagyong kabalag so daluyon so ang gapo marakal asira at magsaysay fish market area kanya nanti ginawa na sara may postcard kiniraditan. Harami man nagtulak na kariton, impaway, iraramay karitunda, insan si katuya so ginamit. Saramay gabayday umbultang, malapo City Hall, paunla market, o marlapod market, paunla City Hall, vice versa. Akal mumut iraraman so manag kariton. Ibultang mula ba may kariton, at antik-tik kaya dala nitan, tagmat na yari lang ti unlusong ka, tagay Sudanom, lalo akasapatos ka, kanyan na akachinilas ka, delikado mo't itan, nayari na napukutan ka na saratay virus, anto kamal lang klasin bakterya. Lautla, nawalay sugat mo, alubang kala, nasatay leptospira tatawagan tayo. Leptospirosis. Kanyada. Pero walay loob balot nasara maugugaw ni pus suspended ay klase at mga 6:30 la mo na kabuwasan. Wala laray aka loob. Pansin tayo lang ti ditan at arapan na West Central Elementary School ang gatan at St. John Cathedral alarom ya area itan. Pero sararamay atateng estudyante numambilang walay loob. Siyempre nairapan ira yung loob ditan at West Central Elementary School. Nanunutan ko walay sakaya nayari, udwaran nayarin dalanan ditan No, natandaan nyo may abay na police station.
nalapuan na Red Cross man or Teachers Memorial ng Saman. Ya building. Walay dalanditan. Walay dalanditan. Yan nayarin si katulatan suluuban na sarata estudyante tatagay iman niya karsada ng satay arapan na West Central Elementary School. Gata nayarin kiniman Lukasan walamot at City Engineering Office saragtumat ditan so undalan agata nayarin numambilang apadir agata nayarin bungbungan ta igawaan na gate tapiano in the meantime ya agmat ni Arimedyoan itan ya arap na West Central ya si katuya so pakakaperwisyoan na saray atateng estudyante aray tricycle drivers aray motorista siyempre siya luganan mo kaskasan iray under chasim ditan inasak nandim malanak ditan na karuman may luganan ko tabayag mat ya walad garahe halos 10 tawla nan iatras ko nan kabuasan lambungat malaltog malaltog so gabay to ni baga wala lamot iray di medikit iray ken singa tadimpre di malangkatan may brake pad wanto kamalay pa-check up ti lalamot ed mekanikutan gastos lalamot you see araraya ya perwisyo ya lilik na untayo at ati gagimira dulot na satan so high tide agantalamot natan no kasi mas atagay na mas atagay o dino aluksab no ikumparam na nakaruman hanapon ko at ati gagimira may kintayo diyay flood forecast sa data tayo nangangan tayo no kasi atagay natan tapiano ang tatila so man alwar at ang tatila ya iprepara so sarili tayo mambilang gabay may mga wit na buta pero gaano man buta kadtan sa na area nalipos kaninsin siya tatagay siguro iremedyoan mutla na City Engineering Office no kasi saragton Lukasan may bandag gilig o jada nibunag na Engineering Office kapiano di tala so in the meantime pansabantala ya dalanan numambilang high tide nilira eda satay pantutungtungan tayon danom matatay gagimira walay plano ay gawoon nya dam ditan eda baloy na Santa Barbara Pangasinan aya so ikukurang ng Deputy Speaker Rachel Arenas tapiano napasiguro ya manunong so danom manunong danom o paranom saratay kabyangan na dumaralos ya walay unsulok ungkulang ya 2,000 hektaryan daralusan ditan dabitlan na baloy palapag ng District Congresswoman 3rd District Congresswoman Rachel Arenas ya mangipat talagay na Sakya Dam ditan edabaloy na Santa Barbara tapyan natugunan so abayaglan na problema na paranom na saray dumaralos jad pituyaw na Deputy Speaker Arenas at saray dumaralos kapigan lambungat umpapaway yasay problema at say kakulangan na irigasyon si katutan sumanunaan ya hamon ya haharapon natan lalula eda say panaon na say Tiago o dino El Nino
tan aya kwanda at magastos at enerhiya. Unong at kinang na Congresswoman Arenas, akaplano la sa pangilitnag na Satay Dam, ilaloan yung mga itorya na untalan na manunong nga supply na danom, ya unsulok ang kulang at 2,000 hektaryan na daralusan at abitlan na baloy. Impalapag ni ng Arenas, ya agdalay na lagar so pansubmiti na formal ya petisyon o kuraw na saray ng Maralos lapod anengneng aya talaga sa pangkaukulan ada panamaglay ya patuloy ya pitutuyaw ada saray opisyal na sektor na agrikultura. Bukod at satay proyekto ya dam at impalapagmut ni ng Deputy Speaker Arenas ya ungkukuruya the Department of Agriculture na sakay mechanized dryer para at saratay Dumaralos kaantabay mutladtan supangi pursigi na arumniran na programa at irigasyon. Impurik ni ng Arena sa jadabyek na sararatan niya prioridad at untumbok ya taon at mangipatuntun na proyekton direkta ya makatulong at sektor na agrikultura ya singasatay farm to market roads tan arumniran infrastrukturan na papulos so pangawit na saray produkto malapod uma ya awiton ada merkado. Kanyan sa panawagan ng Congresswoman Arenas at patuloy ya pitutulungan tapyan nagawan, nagamuran, irarayan na proyekto ya mampakasil na paragbilay na saray Dumaralos ditan the 3rd District particularly Baloy na Santa Barbara tan arumniran na kabyangan na saray na sasakupan to ad Tercero Distrito. Abayaglarayan na problema, irigasyon, irigasyon sa nagagawa, irigat yun. Mampairap lararatay Dumaralos. Imbis irigasyon, irigat yun. Ipairap yula. Tatimot laya ditan at 3rd District na Pangasinan noon yaran si Bilao panaon na bagyo o rainy season sobra-sobray danom sobra-sobray danom alabas ng samay walay irigasyon akin kasi durulapan sa abitla ya area itan Maracolya Baloy at 3rd District na Pangasinan. Kanyan arawini so rainy season at ginapuan la so pan dreads na saray kailugan at panamagloy na satay panusar na long arm backhoe. Long arm backhoe. Kanyan manlapo od satay ditan od barangay inarya barangay layay kawalaanan na Crispin na Florisay. Malapod ta niya ang gaman od kisban niya ang gaman od bud. Ayay kabyangan na satay Parungking River. Ya amin, halos amin ya kailugan and other river tributaries ditan da baloy na Kalasyaw aya so drainage. Drinaga lararatan, kinukut-kutan lararatan in preparation da isabi na say rainy season. Kanyan na may proactive ya action ng Mayor Karamat so akatulong ya balag da saray residentes ditan da bali na Kalasyaw lautla at sarara may watan ya manayam da pandel na ilog. Kanyan na imuran na buyaw-buyaw tagawa bali-bali so agos na danom plus so agos na danom ditan ada kabilukaan ditan ada
Ambunao, Kisban, susublay mo lanatan Sumarusay River, ya umpaway ditan at Banawang River, San Vicente, Banawang, ya untaboy at Siyudad tayon Dagupan. Pero, pigaralan inhinyero so akatungtung tayo, Engineer Dion, Engineer Salayog, si Architect June Gutierrez, paniraratay walay kinda, may tawag tayo na dunong daed asatan, eksperto daed untan irang kipapasan. Sa ikwanda, ang gano kinukutan mo lang amin so kailugan dya baloy na kalasyaw, ang gano drinaga mulatan, adrids mularatan amin, no say neighboring town or municipalities or city adjacent baloy na kalasyaw at agmet unggalaw, mambakplo lamlamang iraratan yadanum. Aliwan 100% sure kwanda ya agkaapiktado mo't lamlamang at satay danom. Kanya nang gano, kinukutan la, nabalay na kalasyaw sa amin niya kailugan to, no sa syudad na Dagupan at agtumot kutkutan, iray kailugan tumut dya tatiga gimira, unlip wala lamang sudanom umbakplo umpabilmut lamlamang at balay na kalasyaw pero mas apektado sa syudad na Dagupan. By the way, kulanto lamay long ang bakho at syudad na Dagupan. Dati-rati, nanunungkutan it, walad pantal. Maminsan, nanungnung ko, walad silong na satay taytay. Taytay ditan pantal kareunan o poblasyon na Weste Bridge. Bautan na pantal tan poblasyon Weste. No maminsan nanang ko may long armbak ko ditan. Pero natan hangga pulay kula napapansin man ya long armbak ko. Balot walay nanang kumot ya mi parparad sa tanya long armbak ko ya walad da bunug na satay River Group. Si Katuman kasi, imay bakho na syudad, engineering, or no pa'y makingkawat satan, DPWH. Singa may kagkalubayan may parparaman. Ya walad bunag na samay River Group. No nakaula kayo tanod River Group at ato'y gagimira, ay nanang ninyo, malaknaban ni sinsya manayay backpeeling ditan, pantatabon. Okay, so untala, hamay kailugan na kalasyaw, kinukutkutan, rinagatan, bali-bali, siyempre malarem, yung imuran, sa absorbing capacity natan, nasama ilog, sarasarag to'y absorban, sudanom malapo, tagay o malapod uran, sarasarag tumatya absorban, sudanom, malapo sarayay malapod upstream, harangkaya tutan, ya maplos ya agos, umpaway, pantal. Supposed to be pantal and Kalmay River, so tabuyan tutan. Pero, sama lang ti problema, karuman, anang nang kulang bungat, walay mampapala na say mampapala drainage ditan putek na tumay basar malyano limbasar anang nang ko dalang ko karuman mangkukut-kut ni ralabat drainage wala mo sumangkukut di man prime marketing mangko kinatalabat iraya mangkut-kutoy. Dapat kumun before summer ako kutan lararatan tapi anod sayang panahon mamauran maplusla so agos na danom kanyan ang deket-deket sumpapaway drainage deket-deket imay danom ya dulot na sa may high tide ta abukal kalanti imay drainage sa ikwam ko
inalagarda siguro yung mamauran, tapyano unlumuk may dalin. Mainumaya kukuton. Singo malalagi at ati gagimira. Pero dapat man, antis kumon ya, unsabi so mamauran, akutan latay drainage, sa pianong nimuran, na-absorb ton damin, amin iraramay danom, malapod tagay, at ang kapula at karsada. Bali-bali, smooth sa kababatik tuta niya, untaboy, at ilog. Pero natalante, tatapuso ilog tayo, aga adreds, aga abakho, kanyan unli po so danom, umpaway lamang, at saray karkarsada. Yasi nga agawa, karuman atagay. Kuanta, no, mas atagay lalamot natan. Kanyan aya, si Kwan Nasara rami eksperto. Yasi nga si Engineer Dion, bayagtan, DPWH, nagmaliw ya Regional Director tan. Aliwan 100% sure, ya sa atay danom ya kinja eda kalasyaw, at gana apiktuan la, o dino kapulay singa unlipuan danom, ta asabat dagupan kwanto. Aga makaloob dagupan, mambak plumut lamang. Sari apektado ya lugar, singa si Banawang, San Vicente, yung po ilalamot di Manod Marusay River. Ganyan dapat kasi, concerted effort itan, sabay-sabay tan, tumambabak ko ka dyan, mandridits ka dyan tagay, dapat ang kadluksab, tapyano, tuloy-tuloy so agos na danom. Pero amikwang ko, nakakartula balik may long arm back ho, na siyudad tayon dagupan. Singa apansin ko, kwang ko, walay napapansin ko ya long ambak ko. Ditaan eda bunag na samay river group. Ditaan eda lukaw. Amang kasi private iman o amang may gawa na siyudad. Mantutupot tilang bungat. Good morning, at kinan Engineer Corpus. Nanunong lang tayo, aso perhuisyo. Nanunong lang tayo haliwala ba ya dagupin nyo apektado, pati saray uula eda syudad tayo na dagupan. Laulat saray motorista. Pero ni dyan dagupan, pulyamulatan. Pulyamulatan ta atay ingungot, atay hinagpis, atay hugot, nasalatan itan na 2 kilon bulas. Nalingwan ang latan no si mabilay 2 kilon bulas. Kanyan dakdakil ni mandadasal. Dakil sumandadasal. Unsa bilamot kumun. So dagem tandanom. Tapyano mapalasapas iray rasyon. Walay bulas kapitan salmon. Yaon sabid saray pinipilin abong kwanto. Di ba? Madasal kayo talaga. In the same manner, panagdasal na saray government officials, elected, kay balagtan, yasay dasal data, gagimira, taintim na nananalangin, give us this day our daily hens, por 10%. Amen. Wajanira, supakabat, malalapod saray, manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy.
Visit us today at Cafe Medarno in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medarno, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Only in the morning. 36 minutos kasumpalan na alas 7 at kabwasan. May kwan ko lang ula. Itatul tay high tide at kinan BSL. Kasi sa dagupan at below sea level. Mana so BSL tuman. Below sea level. O araramay managkariton. Anong nang takayo karuma, nakakatsinilas kilabat. Asikaso yo, kailangan mambuta kimat. Sa piano antak, noontan iran na kipapasan at wabot kilan manyayak-yak danom. Naalipo nga kayo o ditang kayo posibleng naluban na satay liptos. Natandaan ko nun saman may managpawiting ditanya kada mampataya at manlibor at saratay lumalakod tanod magsasay Marquez hanggang at tagtagisudanom lilibor-libor o naman aluuban na leptospirosis hinatoy kami sakimot tsakab kabatan tayo ditan at Fernandez Street kada kabwasan manlukas na pwesto to high tide naluluban may pwesto to, siyempre manlimas, nampamanicure, nampapedicure, wala ingrunto, aluuban mo na virus, leptos, inatoy. Basuriro o dapantal. Mga alay basura, gano dulap, dada katunto, yayak-yakan to, leptos, inatoy. Kaya may lahing papatoy sa tayo leptos, pyrosis. Sikatuya natin, nunyaran panaon, wala may tatawagan tayon wild, klasin sakit-sakit, wild. Haya at water and wind kiniratan, disease or diseases, sa influenza, trangkaso, sa leptospirosis tan dengue. Araya, sumalaknaban niya unlusa. Nunyaran na panaon na mamauran. Kanyang kailangan tayo yung manalwar. No, wala raramay kinditan, wala rin maintenansyo, wala rin tambal maintenansyo sa DWGE 88.1 walay programa to kapaborito aruon ko or paborito ko mahal ko. Kanyang mangiitor kami na librin tambal. Araramay maintenance unitan. Aratay tagay so blood sugar to. Aramay kaparak ya full of sweetness. Walay metformin. Atagay mo so blood pressure mo, high blood. Wala mo iray amlodipine tan losartan. Wala nira may jay araramay gatul. Aramay nagagatul. Gabayoy pagugod si Joselito, okay labat. Wala mo may tambal to dya para sa raratay allergy. Numambilang kayo malabi mo tayo, halos at kayo makabasa, wala mo reading glasses si pangaro mo ng Doktora Mila de Vera Carino. Laki labat dya the third floor, Jumel Building dya at Ebe Fernandez East. Itarmi raratan libre. Aya kantabay tayo tan sa Region 1 Medical Center. Paborito ko, mahal ko. Good morning kuno kinan Madam Minerva Cruz. Si Balong Minerva Cruz. Traveling to Dagupan. Nalapa nyo, Manila si rin. By the way, nanunutan ko
Amay swimmer ya anak na balong tan si Minerva. Ya ta apolitika. Ne alagaryo ta akatungtung kumay ateng mismo na swimmer ya aki galaw at sa palabas ya palaro. Akatungtung ko mismo ya aya ginamit da niya at political aggrandizement da. Nusarday impalapag iraraya, ya kawat iralanti na medalya. I think bronze medal iman. At singa walay balbalag ya participation da o tulong da sa may atleta. Duaratan amay sakay boxing, amay sakay swimming amo. Katungtong ko mismo may ateng sa ikwantot makakalagak angkel kwanto. Patawag dama anak ko di man division kinakatungtong dara doon. Ini danda sa salasos kwanto. Abalang ko di bali ka ta salasos. Abalang ko salasos 1,000. Tama na salasos pesos. O ama na ateng dati ya public official man at agay ya posisyon. Majinyutan sing batun tayutan at manong tumbok iran agaw. Impasakalik laba ta anunutang kumay gawa od kinan na Minerva Cruz may anak to. Swimmer mo man. Kinayarin aya at potensyal ya mangawit na kagalangan at syudad na Dagupan. Pero nga pula Nyarawit tulad dya Dagupan, nagkontalan upang pra-practice ang tumaugaw palalangoy natan. Ini update, Minerva. Ang si Balong. Di balit, wala lara may pigaran details siya kintay satan. Tutuloy ko nila ba sa pangaala na impormasyon. May kwang kula, katungtong kula may peren. At nayarin daton tayutan at manuntumbok iran agaw. Balbalag supundo balbalag supundo para sa raratay sports development program. Panggagastusan da kasid sa raratan. Boxing, nanunutan ko lang si Rocky Marciano. Rocky Marciano. Boxing itan, Sige, sa ikwanan na Alex Tulaw, water infection on leptospirosis dissemination. Wild kwanto, okay? And good morning kuno kinan Kuya Tony Official ditan barangay Ambutol or Dinalawan, Kalasyaw. ...45 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Happy birthday mat kuno kinan ex-councilor Roberto Toting Hurio. Greetings malala po kinan Ed Pox Laportisa. Greetings mat at saray listeners tayo ipapasabi nan Jojo RP di tanad Santa Barbara tan si Don Ramon Bautista respectively. Si Maestro Carlito Bandong, walay rides danatan, bike. Ay iba si Engineer Dion.
going to Pusurubyo, wala amoy to'y liberin yun saya, kitawag tutsatan niya area. Walay look. Ako, kumusta ang timat so kipapasan? Nasaray watan at St. Teresa Road at Rizal Extension. Ano, high tide lalamot, sigurado problema. Agwat ni Asumpal may kalsada dadtan. And nakasian kumot si Ben Medina. Si Ben Medina ditan Rizal Binancios. Nunanang ninyo may pwesto ng Binancios danom lamot at loob. Itagay ito lalamot ilaramay dinada iton sapatos. Okay, ang sabi ni Flor Minerva Cruz sa ikwanto, good morning Sir Orly. Ordanita represents na po si Daphne Miles de la Cruz. Very happy siya sa team niya sa Ordanita. She's at home sa Ordanita family treatment. Special mention to Renante Kabakungan. Okay, sandali Special mention to Pangasinan Treasures Shark Coaches. Kevin Turado, Renante Kabakungan, Jubel Kabakungan, and teammates. The best sila. We are grateful and blessed to have them. You see? Aya kumon si Daphne nayarin i-representan kumon na Dagupan City ada satay laslasan na langoy o jadlarangan na say swimming. Nga po tayo la wala may adikyo, disqualified at sikato so insingit ninsin siya inekal si Daphne kasi apo na tagay opisyal at syudad. Imagine nyo pati sports at atiga gimira, pati sports at napupolitika. Pero abay kwan ko, talaranan nyo walalay apituyawang ko sara may ateng. Kan kaibak man niya akatungtong ko kaibak si Manager Joey. He can attest to that. Nangnangil to patawag na division, idanda sa lasos. Pero ginamit da political aggrandizement da, impresenta da publiko. Yasi nga balbalag sutulong da, yasi nga sinuportan da, pero ang gapo, center dam pundo, ay nako. User kayon maong, credit grabing kayo. Nan naakalala na sa tay medalya to, kabkabat yulara. Nan ilalaban lara, nan isalang la, ilaban ira, pinulyanan nyura. Makapainsulto sa lasos pisos, mangisimpot ka na sa te bronze medal. At sa kalaslasan mo mayamay, ya kalaslasan mong probinsya at sa te palaro. Sa lasos. At mayaman mo tirang pamilyara. Mayaman irang pamilyara ratan. Nanopisyal at balay may ating tutan. Nako. Makapalat kayo. Bagay lamang, panagdaral lamang titan ha. Alam ang panagdaral tan, pambangon at si kayo, tananaugip kayo pansitan. You are sleeping in the noodle house. Managusar kilang bungat.
Kasi nga satan, si Daphne Kumon, dapat potensyal ta niya, panlaban tayo dyan sa Dagupan, pero ang gapo. Antoy, in represent pula sa syudad na Ordaneta, the only first-class city in the province of Pangasinan, Ordaneta. Bakit? Asinsado ang Ordaneta? Kasi walang sagabal. Kakalag si Joselito. Lena Coronel, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, Servando Palma, Ati Cha. Ditan Palapad Sampabian, Jojo Bauzon. Edwin Siralde, inyamutan takalanti, nalmumuak ni. Ang umanakla na istasyon, agmuni inumantay, screen name mo, at ay FB page mo, singano trumot. Rodolfo Fernandez, Cecil Morante, John Dexter Kalimlim, Madam Dena Pereira, Joslawa Sumangantabay, si katayo, kuanan na Madam Dena Pereira, Renato Hobillanos, Lina Gatchalian, Marilo Tinte, Celia Baruzo, Melanie Sericon, Elisa Ereer, Master Sarlo Gonzales, Maestro Carlito Bandong, Manumben Hobillanos, Aramay Aromya Tabunan, pasensya kayo ha. Huwag ko nabitla, iraramay kangaranan nyo. Hey, another reaction. Malalapod DepEd. Discrimination, lalo ladyad swimming idol. Amay akamidal, agdara pinagamit the poolside, paway o private pool ira ng practice kalamor. Ara may alagad at poolside, waloy sumidals da, walang medal daw. Aga asampal at Sikarad City Hall. Si Gabeti Baga, aga tampal itan at Sikarad City Hall. That is sports discrimination. Balbalog sa budget at sports, pero mas balag amo so katiw. Reaksyon ta na. Palaro 2026 Agusan del Sur agawan ng May 19 to 30, 2026. Balbalag supundo satay budget sports sa kabaluyan. Uniforme na sararatay atleta, panangan na atleta, halos agda na ito riraratan. Si karay milalaslasan, si karay milalaban, araramang balat sa kabyangan na city and DepEd officials, pero Los Vinos, bali-bali pananganda, bali-bali biliting da. No, akala labalat na medalya, iraramay atleta, si karay manunaan niya umpapapil. Singabalbalag si intulong da. Balang ko, initial labat si Ibagam, kantuya ay. Akala ko pitik lang ang sasabihin mo. Parang tinutudo mo na ata kwanto. Hindi pa, mabibitin tayo sa oras. Tanggap pala malam yung oras eh. Talaranan nyo lang. So, programa na likna ay Baloy nan Renato RJ Jimenez. Hold your listeners on bay.
Kanyan na dakol ni unsabi iran na impormasyon at saya kabaluyan. Raramay arumya mandirengel ditan. Raramay arumya disgranted DepEd official. Ja at syudad tayon dagupan. Laula ditan at SDS. Kumusta kila? Agla na tutumbok sa merit system ditan. Duara so SDSU. SDS na eskwelahan. Tan SDS at City Hall. Kantabay ko at technical side si Engineer Nixon Dakal. Tan si Jail Pran sa Kayabyab. Itilak milalangula subalag bin pisasalamat at dabalang sinansakay ya pinablin na dumuringal na sayan na programa Early in the Morning. Early in the morning. Kaibayo sa amigo yo your one and early in the morning sa ikabusol na saray balasubas. Matatakawid gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamos tan mananisya ed katwaan. Early in the morning. Diyos ti agnina apo. Early in the morning. Ang puta-putang irem balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-puta